Anja me bo ubila, prisežem. Ne poslušaj me, ona me bo ubila. Glavne, moj Roš je rekel, da je pravi ded. Jaz se ne bojim kač. Me so kače ful fajn. Take gladkaste pa hladnaste so, pa tisti s tistim zičkom delajo huti. Se pravim, pravi ded. Prav, ne bojim se iti s tabo na Eurovizijo, res. Bravo. Bomo videli. To, da boš odprla, pa si preberi prosim tretji odstavek, tukaj se ti pa zdaj odprlo, da ti bom jaz tole zdaj poslal. Na 24. Kaj je to? Ratalo je. Prank je ratal. Očitno nama z Urošem ne gre s Cvirnom, tako da jaz bom pač probala na to aforo, na manualno. Jaz se ne bojim kač. Kaj da je to? Kobra. Kobra, ja, kobra imaš ti v glavi tvoje. Jaz se ne bojim kač. Anja, prosim, pojdi domov. Okej, ni panike. Bom sam naredil šal. Srečno. Kako mi gre na živce? Pa Bog s tabo. Ma se čujemo drugo leto. Ona bo mene zafrkavala z malimi kačicami. Ljudje, jaz se ne grem malih kačic, jaz se grem velike kače. In jaz imam tukaj eno stvar, ne? Kaj ona si nikoli ne bi mislila, da bom jaz dobil. Bestička Sabina, hvala lepa za ključe do njenega stanovanja. Zdaj pa se bomo mišli prave kače. Če doben ključ ne paše. Aha. Opala, obiski. Zdravo. Jaz sem Robert. Zdravo, Robert. A to je kolega? Ja, moj prijatelj. Kaj naprej, ne rabiš se zazuvati, vidite, kaj dan je stanovanje. A res? Ja, the best. A tu noter je prav kača. Ja, točno tako. Kaj, Araks mu je ime? Araks. A ga lahko kličem Boris? Lahko kličeš Boris, če ti paše. Jaz bi ga fukical Boris. A mu lahko polku pride Anja rečeva, da bi skočil malo v njo. Pridi Boris. Araks, ne bom ga klical Boris. Araks mu paše, ker je tako spektakularno ime. Čak, jaz bom dal hlače, da? Ok, bom jaz stran gledal, a prav? Rad bi, da je bolj tako, da si me pričakal že ready. Oziroma, kot rečejo naši južni kolegi, spreman. Anja me bo ubila, prisežem. Ne poslušaj me, ona me bo ubila. Zdaj sem pa dvignil trenke na 800 nivojev gor. A res? Jezus Marija, zmešalo se bo. Zdaj se šele zavedam, kaj sem se v bistvu spustil, ne? Ne. Ančika! Ne. Kje si, Ančika, moja ljuba, predražesna ljubezen? Jaz sem prišel malo na obisk. A nismo zmenili, da ne več. Prav niti malo, ne? Kaj skočiš s tem? Ja, na obisku sem. Skos hočeš, da prijem k tebi na kafe, zdaj sem pa tu. Kje? Ta njen, Ne. Jo, posle me imaš. Vse življenje me že živiš med posli. Ljubica, poslušaj me. Ti se zdaj, če igraš neko plastično, malo kačico, ne? Ja, dobro, ja. Ja, saj seveda ti ne bo stal dolžen. Mi boš pokazal svojo kačico. Ja, ti bom, ja. Ta pravo kačo. V posli imaš zdaj pa ta pravega kačona. Ta pravi, je? Ne bom. Tri ga pobožaj. Pa premikaj se. Ja, ne, primiru, je plastičen, je? Ti boš meni dajala plastične kače tu nam, zdaj. Wow. Wow. Ljubica, pa kaj ti si mislil, da sem jaz pozabil se pranke iti? Imaš zdaj kačo. Zdaj pa spit to ti poj sličarko. Moj pošter. Ja, pridi, kolega.
vidi na njen poštar, glej, pridi, fajn, tu bo Ančka glavico držala, ja, lepo se Tako, ja, super. Ja, kako bo lepo ležala tu Ančka. Upam, da te bo vohala še tedne. A sem nima vonja, manj dober. Glej, Ančka, je zdaj pa tu, kolega, si dobra noga cimra, imaš? Jem zdaj počasi šel? Ne! Ja. Ne, Robert. Mare, se boš ti, ne? Ajde. To je to, a ja, čak hlači si še zame. Ne, Ajde, Ančka. no, kam Ajde. Ajde. Ej, čakaj mal. A ti da se nekaj povem? Da se veš, da Anja plača dvakrat nor. z Bogom! Dvakrat. Z Bogom! Dvakrat nor. Če ne morem, meni to je res točen biti, sva spička sam. Samo nekako gre.